UMLA ka South Shillong ba Sanbor Chulai ha ka sibalang ula pli patba ya ka additional water supply scheme kabalamang tingka da ka Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Central Scheme. Ya gani ka scheme na pentray da ka tanat PHE bat ka Shillong Municipal Board ha ka jinglut jingsep ka bakot nyaw klur nyaw pusaulak khatsan hajar tingka. Kani ka scheme kadai na kabentaban snapin bahaya ka rukam sam hapo ka than laban kamtam hamadan laban dag ba pelat ya ka na kajaka pelang kabalasna na du ka por badang sinsyar ka sarkar pareng house nem shijar kandai spa lai pun riu. Uba sanbor ula pelat ya ka ling baki pipe thamai ha ka bedan lang kirang ba snong pai ba nong snong bat ki officer nak tanat PHE bat Shillong Municipal Board. Ba sanbor ula ong baka jing penthamai ya kajing sam syaki pajba ka kentup ya kajing bujli ya ki pipe ki balarim ban pinpoy syaki jaka pelang syaki snong maper jong ka laban bat madan laban bagani ka scheme kan ajing mentoy shubun ya ki nong snong man kasi ilasan ban mi guest house kia sina saw mala san bala kita kam bili building ki asam type lalu ki bayati kila pral asna be go haki por ka building bylaws kalong G+3 kamut saw mala tementala arsnem pat mentala mi G+5 hiyo benchle ini tenglu mala temun ka jing dan kam ya ka umbam umdi kumsat kumding kalong ka ba high demand Bili mentala di commercial building everywhere. Tinggi perkat yang kata ko por bagi house yang arajar berkenai. Tinggi seselang ban initiate ini scheme kalau kan scheme no pasal scheme untuk ko por ke bagi perkat. But kita ngedon rubun gini scheme ke ba kita ngedon ruki bun ki proposal ke bagi daya penkreat sya ke bagi keren. Bat ngin dari keren kamu kut tangan ne. Bagila pelat yang ko ke ba nyau kurun nyau saulak kalau kut tangan ne ndai ngia berperkat pilai katne kat degi yang ban kasih dibaca lagi mentalin riu malah kipen perai yang rim gelanang serah batiet nong tiet batiet dia tiet tu gelanang serah ke kam ke consumption dia kau ungkari ke high demand de kini ki expand na po ka municipal board pada po ka PHE baru lagi dorbar sulong mengiru kat balon nei ka bayu kalau na berta ka future plan ya plan bang ini luar rai ko ho ini ki guardian dan ini ki try kita ngom Hangle hapo right dapat pelunjungi baru ada report kareng pelaihi mentang kesaki naru 1936 lasla itu terungum kalau ya kalaban malaman deh hari ini sistem gubernur kita itanjungi di Bisnupur lum syasi ke JC Oxford lubang dulung kampung kita sistem melada bila ada pelanjung kita mensai lum paring kita ranap kalau kita ranap ke berkata ke jumurlin laban gini kita pelanjung bilang sah kita ke pedeng sulung laban Padang sedang berkata kejap laban. Kabar poin sedang sulung kartik. Nang tengah padang sedang lum kartik ya pakutar. Tapi kalau kecing trim lah menteri sintri kadang tray dan dep yang pelat dan tray dan dep yang pelat. But kalau nggak bayar wah jadi sistem kita ada kalau simpur yang dia tu berapa lama dia NOC dengan forest. Ke forest kamu siapa beli yang pai. Aduh bangga penting obat. Napa Ministry of Forest and Environment napa ada lagi. Banyak kan banyak tua ikut Islam kan dia peludi yang peludi rujuk yang PHE ru banyak yang clearance na po center teki saya nu sinang ne kisar sya bali pipeline kita kena po warisa ban penyan na bentak kata kalaban kejumardin kalau lumpari teki saya tu arti gawe ka defense gawe ka forest ka FC Act juga kebalong very strict ka msya tambah liu pa tam pinti yu itu ke bisa lebih itu dosi te ka simpur kali ka skip ko gila initiate dulu aradar kan kenai aradar kan prakat kenai lagi la isi dia submission ke video ke industri gini ka simpur ba ka forest ba ka naka forest ba ka defense tahu kataru ingin sunat ba ngimpan logi bukerum adu mentangi enjoy ko moy tunah ne tai ni rectify kata dia adalah ngati muak ba ka municipal ba ka PHE kita warso sing sama sing tai kar ko beli kalau lalu kumu kupau tu kini ada lang dia gini ya kan future plan pada pat ka ba ngong yopi ba ngidai initiate mata kan sadon ka meeting ha ka ba ingin saya syong na perta bagi dia selama initiate kumlo banyalet pat ban let survey ya ketika riak terra lang perta ka future plan ka ba let si mata ka sipo kat sistem ka nginang yo mengiyo hadin sipo kat sistem ban kai ban dia dalam kira atan sita di commercial building bagi wan dah kira kan kebenaran lu kajing dawa juki
Dalam melap kemudian kau option ngirang kerja tenang. Nak cikin saya le cikin bini kak syak ba perjutif nomor first time kumo bakhaw ba heraban dei batik hakikat sao patang Islam ka ngampalong amelir ki por malo MDC nyale yung kane ika future survival jongki nong sok song jo karai taban